Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adekkas meuni nuhanu hitam beri habare. Bayekan ekanta tak kure vidani geto ai kamakabe sudan namas e aniya libe munda tuttu mausum kudinge maambe fang emihunga aida takan ei bardas tukuran nuhanu hiddati weendeni kanta tak aharmenna geto me gawma corruption hinga molin emehunge hitta kaluwe hilewe tibi baykan emambe fange hitugala wentaken ihusassaken nengede e aniya libunima e aniya libunu mehun ewahaka nudakka nutibene e janawarus qur'ane kamen nu geto wema miedu anekkas aharamana mivuni geto mi gawmuga sikhi hidume geto tashari hospital hidume geto mati femwarka gendiye kaman ihakaddu ko headline eliruga IGMS ge NICU ga maneki neonatal intensive care unit emme tuttu kudin ufamba emme tuttu kudin nuware fentere kudin nuwata umurun ashavis duwasse samanuwa emme tuttu kudin mi tuttu kudin ingeto mi serious ingeto mi farwata kedde ICU gedmit ko fe tuttu kujjege gami fendi Barcold area Cepacia bacteria ingeto Barcold area Cepacia bacteria ki eha virulent bacteria vesnu maneki egen geto badiyessumuge sifaha vargoda bacteria vesnu namawe singeto emme tuttu kudina nuware filtere kudinna ingeto hasa farwate kedde intensive care unit ga ICU terega mi ingeto mi bacteria ashagane ekudinge ga mi bacteria fenema den IgM chun kurani konkametto bayani nerfe bibrani multi drug resistant ingeto organisms take fenije tedek gina ingeto base farwa nugoda bacteria fenuwa ka bibunani organisms take fenuwa ka bibunani names aharamenanga benge ingeto Barcold area Cepacia complex mi satara ingeto satara gram negative bacteria himena ingeto mi group ek BCC Barcold area Cepacia complex ege himena emme aadage ingeto amu bacteria mi Barcold area nuwaka B Cepacia ki den mi ingeto mi ICU ga admit ko fe kujjege ga mi fendi ege pon anekka test kuriruga ventilator ICU ga ventilator da fen hatar kujjege ga mi ingeto mi bacteria fenumaki ingeto mi aadage kamenune ingeto mi waran nurakkate masale ingeto mi sikhi hidumatan aharmen rayitun kuramunda ingeto itubarus gelligenda pada masale adi ege iturun ingeto etak kudinge adi suttu kudinge turungeto umru duwasse mihunge furane bes rakkateri wafad masale ki meedu denge bunani ingeto bacteria control vejje ingeto bacteria control yowa kaden bayan nerune manimuni ekama bacteria control biruga ingeto mioti fas kudin ingeto ituru farwatte ka beran india forwalan tayyaru efa bala india fas kujjaku fonwa halata nuwata neba hulen ngelunima ekudin ingeto india fonwa lima eni munitoe ekudin adi ege kurige ingeto ICU ga ingeto mi marwi kudinga adadus nege ingeto mi bacteria ekujja ge gan ferunu pahun ingeto mi hatanan addiya hatar kujjakan ingeto ICU ga farwa defa wakamange babune vihagen ingeto mi nereru balik kudin adi hasa farwa benuwa kudin emme tuttu kudin hal deromun ICU mi admit kurebeni mi admit kurewuni kon sababaka hor kamme singeto mi yada hameka safe nuwe dengeto miha less virulent bacteria ingeto NICU pada ingeto me intensive care unit ga ashagane me hatar kujjeku ventilator go hatar kujjege ga me bacteria feni fas kujjeku ingeto me bera fonwa hata diyama me bacteria ashagen goten ingeto ICU ga ashagen gote abajje mikam ga sarkaru ingeto jawabdari ma sarkaru kandeta balhettu mattaka hawal wege mihuri inwata sikhi hidame balhettu mattaka hawal wege huri MS para health minister bikan nuwa nama ingeto health minister kam mihunnevi Abdullah Nazim istifa dembi ingeto mikam vigote rayitunna tedubahun saafu ko kiya difa emme rangalwan istifa diniya adi ingeto ege kuringa bajje ingeto bihiwana majjuga tibi PNC memberun health minister jawabdari kurwan health minister jawabdari nukurave nyamun ingeto raisul jumhuriya jawabdari kurwan
miedu ingato mihisabak gawmuga halatu dieruga sikhi hidumate sarkaruga sikhi hidumade tanta mihisab mihalta vettoni ruga kivegen toye ingato mi sarkarun jawabdari kurumga majlis vihwana majlis mi fahatajhi ladura kiwani majlihuga innevi ingato mi raisakan innevi aharme gadure ingato hurihames dan adure abdurrahim abdullah adi nabresa minne ingato nazim hurihames dan nazim mibefulunge ganuni zimma ingato fardi zimma ingato netito e mi sarkar jawabdari kurwan bal emihun me huwa kuri allah gandito nuwat emihun huwa kuri muizu gandito emihun abajhe rayitona jawabdari wa den ingato mi sarkaru mibuni ingato faskujjaku ituru parwa beera fonwadi wa kabala newa holiyen alwa elim elunima ekudin beera mi parwa fonwadagen ekan halluwanto e devunu gellun ingato e devunu bodu gellun ekudinge muli umuravves ekan ingato mi iyada nukureve waruga bodu gellume midini ingato etuttu kudin boduwe zuwana vals emihuga muli umur heda kwes iyada nukureve waruga bodu gellume ekudinge sikhata muli umra dinima miki aadaga kamenno miedu raisul jumhuriya abajja ingato headline tan itura nala ituru dogu buhutan dogu nahada matimacha dogu nahada hama istiufa de dr muizuan ahoren me iltimas kone manikufane vejje fudijje yeden istiufa deshe aharamenge ingato tuttu kudin nuware penuterege tuttu kudin ingato eteke tuttu kudin addi hataravure gira kudin ingato ICU ge admit ko adi fas kujjako ingato base karuwan itura fonuwalan me jehum mikiyen aadaga kame nune ekodinga fuppa metengawani halaku efe iyada nukureve bar bodu gellum efe doctor nanga benge ingata bakol area sepesia jehuni mawagoi e fuppa men hamaladi fuppa mege fashatak halakolla necrotizing rapidly progressing necrotizing ingato me pneumonia kam mi wartawani mi ingato severe lungs injury ingato severe lungs injury madu devas kolege terega kurimati kurwa pneumonia ege sababu miufadeni sepesia syndrome ge sababu muli umurange kujja ingato adi farwa kogenge kujja mikolat gane unu kamga wina mes ingato kujja muli umuru eteke bajje ge wenege kujja heda kurinjini wima ingato mi aadega kame nune ingato aharamege mammeko bappeko nuwamaha nuwaduwaskon dariyetta intizar kura kujja duniyan ufam wima ingeto ekujja libemba habbu farwa nulibi ingeto ICU ka neba holiyan ngali ekujja dekujja nu ingeto mi hisaba diyama mi annuje hisaba diyama mikannen sirrunu koreve hisaba diyama sarukar medu IGMation bayanem minerune mige MS kurimes ahoren wani ahorenga live cast medu ingeto IGMH gaves adi male serhadu ka mihu de hospital sarkar de hospital ting hospital ingeto mi IGMH hulumale hospital dharmavant hospital mitantanu ga nette ingeto normal selene ves IV jahala normal selene neti naruhun deyan urale timita mihar demas duha bore ginadus vejje emergency ko benu vadake base ka netta eta mahe vejje demiki naruhunne nuwata IGMH nuwata hulumale hospital naruhun nuwata doctor nuwata sishi hidmatteniga masale nune emihunne jeni sarkaruga dipaga doguhada miki aharme bala gannani kame nune ingeto mi bala ganeveres kame nune aharme lengeje ingeto mi kintovi thalassemia centruga etanada member fan ingeto mi thalassemia kudin na farwa hodumattaka hidumen hodumattaka thalassemia center da kudinan hidumen libi ingeto member fan kambadu etanga muzahara kurima aneddo etana mi wadagati raisul jumhuriya muiz wadage enaga arihuga laskarige ministronga wadagati health minister gituru finance minister was adi raisul jumhuriya afyoga senior ministronga team bes gowage miyai asa etanuga tibi muwazzafun bikku berkuri muwazzafun kadala anek etur siyasi magam takam fadda hedle nalali gato manik fanuge sida bellem gadafu Chelsea center hintalaka badal kurawahaka
kuweribi etan benehettuma hingoma hawal weti be muwazzafun kuweribi emihun kuweribi sarukarun etantanun denche hidmata for ko dinumattaka beenuwa paasa hifattaga muiz mustajala guleka menenge health minister suri ingeto godikok koyen hen muizuge musterega kame raituna kanenge bala health mission hamallu kolleben masale tomi ekama ko etena raisul jamhuriya me wada gati ingeto ena raituna dekki hedda nilbattaka den ebuna Selsiema Center manage kumatta kane keteke siyase magam te kan feddi emme medical doctor etanu ge dege mes director kan dege setam belhette ne warga tanenge ingeto name eta siyase magam te ko feddi den mi nimuni kenune ingeto midia April 11 wana duwahu me gemarapuri sishe markazar ingeto roga jegen gende on kuda kuda kujje Hussein Shahbanu ge dariful hamma ge dariful ngeto Hussein Shahbanu ge hamma ge dariful kihetovi etanu ga farwanu devi medical negligence ke bodu masale MFan kujja neva holen alunema IGM cheggenei ngeto gene solwan do media mago solwan de kujja niyavi mimasa tahugi kurawa ga dakkani tahugi ko fekudina ekudinga mambe fanne emme kodomenum badal deunima emihunas komes tasaliyetta miduniya du kori tutu nikameti dariful ena amuranu gene bene namawe ekamga zimmawa doctorunna narhunna fiyawul elenche medical negligence malpractice ega kuriga ngata bilingeri hospital ga farwanu libe dileve airport ek ganiyavi demaga masala hadal makurduga igato ganja fihigengena ganja kujjaka farwanu libi ihumali masala hada nellado ganja kujjaka duwas samay fawa IVG masala IGM ga operation kori kujjaka midia deha service manaharu muddata me fawa IVG masala den kihineto naruhun hadan jeni doctor hadan jeni IV aba denche den nengechen udeveta huricha deveni Mibuniye ingeto emme aadage IV denje normal selen usita stock net eta duhekama health mission mibune base ta baranga hoda deneme raisul jumhuriya muiz mibune base stock atuwejje den amerikano ingil dikko fa maccange da fatimana dogenna hadame ekamako ahorenanga aba gule ingeto me hospital ta doctor na narhum etoluga emihun olinje halu emihun balimihun taka dakkanche monuge sababun emihun hituga mayus udasan ufedi emihun ga kadeta ahorena be hissa kore barabar komedu hoko etake parentun ahoren gata mikadata kage baade miwaha dakkalu wattaka wima miwaha dakkanje wima ahore mi gowana nigeto migomuga huri adiko bato multi drug resistant ingato mi bacteria NACM fennu gote emme rangalwani buradiniyam health minister ingato hospital ga narhun doctor nge wak burde kanuje ekam wi goten health minister be raisul jumhuriya singene den rayituna beenwa hidima dinuma beenwa takati no hoda mina headline mirani kombe ga support hodento biburani budget arani verejje excess budget ka vejje bala budget arani wannuto 5 billion rupiah dinima egen ebba siyasi ingato me etake magam takan ayanu kuri mina ga aida ya party ga gami hunnan hadu kofa den balimi hunna sikhi hidima dembenuwa ingato me samana mikande takan hedanu ko e muttede lagen inima jitu arani wane namas migomuga ingato mi faskujje ga furana gelle hisaban wateneba holiya gelle hisaban midiuma kimi adaga kamenno ahorennaka keten nuwane mikame ingeto ahorwe ga gamuga eteke mayeka bafeka mikame keten nuwane wima ahoren miguwaleni Dr. Muizwan ajjamunda supporter unabes ade PNC ge member wes e party vakiuma ingeto mikan huttaluma ali Dr. Muizu ena zimma nufulu kan kabulko zuwanu ge governta kan ijabadi awas awahan istifa dinuma ehen none ingeto mikan itora goswe dane aharmenge daringa purana nagadi makai
ekadu sarkar bihumalga sababu nuware fenutere getake kudine maruge sumpata hame diyamakai ekamakan aharmenan aab mudigen ei hame emme rangalu vekkama ei vaanjihene kam vekkama gabul kogen evves mu'mina kunu hunnane ingeto evves mu'mina kunu hunnane kuregen wasuane ei bodu aniyai ki Allah azza wa jalla ekanage zabi bulave haram kore bikame gawbutan halak kurwa honi aniya verikan haddu pahana diyama aharmega gawmu salame kurum benuwa kama wanama aharmega gawmu Allah ta azaba kopag awmu aharmega gawmu menju kurum benuwa kama wanama hagda basbune mi aniya tan huttuwata ka aharmega gawmu gemme zuwanu nukume kura masekata komme rayito postaidu dembi ebbarun dembi mi aniya verikan nimenga beje wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh